لالیەکی دنجی تەماشەوارên hêja Festîvala Wêje û Hunera Jinan Xulaweya dehemîn kujberê êrişên dewleta Tirk dagirker hatibû taloqkirin dê hevdehê Nîsanê dest pê bike û ji bo dema sê rojan berdewam bike. Festîvala Wêje û Hunera Jinan a dehan dê hevdeh û nozdehê Nîsanê li Parka Azadî ya bajarê Qamişloyê were li darxistin. Festîvala Wêjeyê ya Jinan her sal di 8 Adarê de bi boneya 8 Adarê jaliyê desteya çandê ya kantona Cizîrê û tevgera Hilala Zêrîna çanda Jinan ve dihate li darxistin lê îsal ji ber êrişên dûmdarên dewleta Tirk dagirker hate taloqkirin. Hevseroka desteya çandê ya kantona Cizîrê Firyal Çolê ji Rojava TV'ye re behsa hûrgiliyên festîvalê dike. وێژەیە ژن بە سلۆگانە هونەرە ئازاد بە ڕەنگ و دەنگی ژنیەیە ئیساڵ دە حیڤدێ مەها نیسانێ دلداردکەvە حیڤدێن vê heyvê ji ber got min dixwest hinekî cudahiyê nav salê bûrîr derbas bibe em hinekî cudahiyê têxînê yek ji wan cudahiya got em cihê wê veğîrînin yanî salane li navenda Mihemed Çêxo çê dibe îsal me dixwest em li Parka Azadî li dar bixin yan dî ji xwe rojane li ser sê roja tê li darxistin hîvde و 18 و 19 نیسانەیە ساعت 5 دەست پێ دکە ji ber got hunerî jî pir beşdarî bûn heye wêjeyî beşdarî bûn heye ji kêleka wê jî sinîvizyon filmin bi destên jinan hatine hezirkirin ew jî navenda kezî pêvra dibe pir çalakiyên got hindirê wê festîvalê de karên destanê li ser asa Bakur Jilatî Sûrî ew ya beşdar dibin karê destan jî rastî hinekî me ew cudahiyan wan kesên got beşdar bibe خوشن گو ایسال هم جیجی هاتی گوارتن و هن سیستم آوینی حاضر کرنه یا دیجی کار وقت تابلوین شی وکاری جبر گو تابلوین جی متخصنه کی ام پشگرتی آوان جنه گو بشه شی وکاری شرط مال جمع دی هیوا یکیت هات بلاف کرن او شرط مال جمع جی تابلوین گو برین ها عرض نبه به تایبت جبو وی فستیوالی هات به حاضر کرن وقت پیش بیر کی هاتن اعلان کرن پیش بیر کامه جی ویجی بو هم هنری تنی بشه تابلویا او بشایجی استا یکی دو هاتی عیار کردن لی ویجی بکردی بعربی